Cicing sama putra ibu. Ibu tan ngerasa kapan dewe ibu nih. Nyin kaden ibu Yagung. Nyin kaden ibu Yagung. Nekot ibu di tengah nalas. Nyin kaden ibu ngelahuin ayo deh. Waki dan ngelahuin ayo. Sudah. Waki dot lakar ningkangin. Kumin ibu di dia pura bangga apa cicing. Coy. Ada simo, peras dalam menempung anu lidori. Yang mulut saja ibu sinak dia. Yang ulas lus talin wakini. Kekan kena ibu ni. Nah, aing san sesuai kamu di mana? Tanurungan, ibu lakar bang kemecekuk di tengah alas. San penangkis saya. Nah, sekolah wakil ngetot urip berjalan saya ini ada berbekal wakil di pura. Niwasin, ni pindah ke serana lakar ketibu kapin diwek saya ini. Di sebuah mencelap ke tengah basang saya ini. Perintah kalau itu jahil lakar bisa merasa yang. Jahil lakar dadi jelema budoh ngesek kaman ngesek capur diwek saya ini. Ni tampi begal wakil. Semua putra saya, kaya, coba kerasa bancai kolek pada jadi. Pinjam teko ya bentar, ngajaki bener. Pinjam kengken pendewen udur marap kabeh dia. Sampun musuh pada ninggalkeun bendar ka bendir. Ya sampun uyot. Pangkadena dewe mau bela pati ring-ringih hidup wagong gede. Pangkaden dewe ama macan ini di tengah nalar. Semua putra saya. Ni sampai buka lok ini. Pinjam tebel satu ni, lakar ngicip pakai di bodi ni. Wah! Sapu siro, saneng rana yang Joko Dewa dato sapu niki. Nek ngaji kampung Gusti Patih kok gini. Wong, Aduh sinah bayo dah nek Gusti Patih. Aduh. Becek-becek kang elengan. mana hal yang Joko Dewa ngerak itu yari dong Riki. Joko Dewa ngomong waktu. May beli ngalih dewo las cari dewo
tar jadi kene Gusten cai. Adi. Ya. Uratnya wadi dewa. Wakong. Gusten cai dari baik komotar. Kudiang dan itu. Itu dua kong pada di 87. Apa madan gitu? Orang gila. Tar. Pangocing no bakten cangere itu anaknya aku. Itu anaknya aku udah bakal alih cang bakal ngene komotar. Ada dialog ngiring nak budok. Nah nanti budok yang kene ngamuk antasan itu. Nyen kal tanggung jawab. Maka cingan bakten cangkar. Yang itu budok cang bakal dadi nak budok-budok angkat. Apa gunaan cara di Oh kami lu udah dibudu-buduan. Oh saja orang penting tanggung jawab. Kan lah. Sampun neton dijang dewek dijang ngepayas muani sampun api aja sekali siap jepak pesrengketan sampun niki Belah masih ngerasa yang buka kedo bibi yang diamonin ini kada rasa pet pradene menjalan lantas gelah ada nak nepokin lak kayon gelah bibi nang tegaren bibi noleh ini beban gelah nih bibi kemon pinunas dijang ring cokori dewa sampun api antuk nyingidang winayone kadi puniki sane mangkin cokori dewa Pangyang nyinda buangsu jebos manggedan cokori dewa nyengwang tijang persanggo purun boyo wetan manah yang sapunika bibi pemekas nejani busana ne po mabusana nak muani ini gelanu bakal madan dua agung istri bibi kedo masih madan bibi caplak man pemekas ada nih nyen bibi tijang sampun nikah reng dani gusti pate anu nyen bibi ori sane mangkin mangdo singit pemargine kan sapunika Belunggo cokori dewa kocap mangdo mewasto imade maro ade maro man bibi tijang iwayan teko oh gitu Mele jebos senwenta nak mataken mangdo dangan ando tijang nyautin sapunika sambilang kalar nyelahin ke wentana ring puri ring gurosan saja bibi yang kita melang pesan singedang donya bibi medua agung istri kapinin gelang lang bilang pada ilingan bagus. Dang lo yo takone jangan macam nakon maluan. Dede, yang dia ada nak poleng main. Nak poleng. Do jenangnya bagus, dibesikan. Timpalnya cara tonyo. Jadi ulok kok itu. Beli, sing ganti kita ada timpal. Ora tonyo ci. Sangat ora tonyo ci. Paling belakang. Masa kene tonyo ne? Jadi takone yo kok kene mau melengah ni mau ngomong ni. Nah, Kang. Jeruna bagus. Muone buku silapen meng ya. Ada yang bani ngomong gitu, apa ragone nonen tiang cero donyo gitu. Sudah ini dia nak manusia asli sebenarnya. Bukan manusia bikinan. Nah, bagang pantanya tiang caca orang jerone. Tiang perlu cuma daken dia nak kena. Mangno dani pak mungweng catur wangse dakenan tiang enten. Mangno jerone uning. Nggih. Tiang puniki sarang kale wong sudra jero. Apa mana gitu? Aduh. Lanjut. Dia yang bener aneh takut aja. Dia nawa kang mungweng catur wangse enten. Jero, yang jerone tanawang wong sudra tiang puniki jelema jabo. Oh jelema jabo. Kang eken misi wong bener karo. Newarana lengah. Jero, apa jerone konen tawang tiang, antas tiang nyelurang dewek, pantasnya tiang raos kapenen jerone. Ada aja sangat dia nak penting sih gitu. Yang penting yang kenyataan gitu. Aduh, jelema jabo. Tiang jabo. Oh, tiang jabo. Jani menragoni nak kengken nih. Tiang, jelema jabo. Oh, jabo. Sing misi wong dia. Jadi jajak ngomong. Apaan bodu nak jero jabo kene nah dia sangat tangan. Dia cuma meserkenan. Oh, ya biasa ge. Bang bener ban yang anu ngaukin nyamak. Ini nadane. Nah, dia kan menteras. Tiang maro. Nggih. Teko. Adi ngang kengken nih.
jak anu dia nawagan saking seger je ragone nyautin pedaan tiange. Kene. Dia nak alih kenyataannya, dia enak-enak. Dia memancing, dia nak pemuda, dia mancing emosinya. Betul pasal itu kemamang nasinya. Agam kan nak ngomong. Bisa Kalau bisa ngomong yang sing bisa ngomong. Dong apa yang bisa ngomong dong? Nuki dasar dia mentakon, dongnya nadane. Tiang maro Teko. Terima kasih. Pasti. beli. Do, yun na po tingin mo. Deh basang ni cuma ni Mangla dyan mo aku dako. ni beli. Jero, kangwang na. Yan ang mulong lah timpal kita jahil mulo. Yen sing yo man jahil sing kita. Najak mat basang yo. Teko apa saja. Asal saya mandiang jahil, mat basangnya. Ya niki dia, gusten dia asal sekan, jak mekecret mising nih. Wah, tedeni. Waduh, mentakan, akan mesti mat basang dong. Nama pan jani. Popado arep dan ini yang dot mendaka takon nyen sujate nadane. Tiang maro. Teko. Nyak to kumo pesawat eh. Takon yang adaan mare teko nyak kepidah nyak dipuan nyak diklot teko jaseng ramang. Ah. Ike sang bede nyana makepret mising nih. Tiang dot pang nyak calo pada tawang adane nyen. Tiang maro. Teko. Ada mau budol itu. Ada mau bagus. Makan. Yang bedehang wasang kan ini medang. Kau dago kan yang sing bisa pedih. Nih ragon, ada boyan. Yang wayan. Wayan, main dini wayang. Dini wayang. Nak kengkene. Pokoknya dini wayang aman saya ada nama takon, napang bungut teh. Ait. Nyalo kene mau bunyi. Nyak orang bungut. Be, mentok. Ne bibe. Mene, Ne bungut. makaikan bibe aja ke bungut teh. Aduh pengang dan asa ngomong. Macam orang bibe bungut masih padong masih. Nih aku made. Tiang made. Made itu ayang. Tuh beli tiang wayang. Nah jadi kini melang segerang yang bayunya nyautin nah itu nah. Tadi keto beli. Atin jangan sekan ya kan. Oh, nah. Nya nadane. Tiang maro. Amun tuh. Omong. Atinnya boleh jelas. Nih nya nadane nih kan. Yang itu teko. Amun tuh hango. Aduh maro bakat lah. Dunian KO lah kon. Ya dunia anci bisa kita sih sing kada gelah kena. Benyen tawang, kan dia kan berpikir lebih panjang. Ajen beregaan buat kedayan. Yang sing kan aku aneh Mipit ngoyong sing lemone mipit nih. Tongose perimpitan. Yen adane mari teko. Lu bulan jeng medako jeng mari teko. Dan mau berangkat mau balasa ka kudiang nih. Dewe ora lengah kan dia. Beli. Ada dragon ni bertawang ni. Yo pantasnya takon ni ada kau takon. Ah beli. Woi, Yo beli ne berapa? ada nyai? Oh jadi ni ada beli ne. Ada nyai? Oh. Ada nyai sekewa. Ada nyai bedrok. Beli. Tadi sing pedas bentiang ningang nyet pun ada ni berat. Nyak wadung cara gobane jelek. Oh menyet. Adane yancruk. Berado. Itu mancan-mancan wanen lemono. Si ancuk ora ci. Ajan ngai adan. Woi. Apa cakep petang tuh? Ati cara ngas kok kene. Apa kedinga dong? Hah? Apa kedinga? Kene. Aja yang jeruk. Man? Ada ancangnya ipe jeruk. Oh. Melang cang kedek, jangan ngomongnya nadane ipe jeruk. Melek-lek iyan jeruk. Pas kene. Ada anjruk menada. Kadok kan munyi ne sing kresep. Oh, Pedro pun ada ni. Mantu ni besikannya ni ada ni beli Yo besikan. nyaman beli ni nya adane. Oh, menyama. Aduh, menyama. Ini ngajak Cina, ngajak Cina. Orang menyama, artinya aduh patok gobone. Kopan lah, kacau jangan banci. Ada oper rai. Ayo ngai boy. Mancan-mancan nih. Weh, Oh nya ada beli ne. beli-belinya kebeli ya? Gaya kan sudah di. Dia ngawak-ngawak mau beli-beli dia patung aja jelmon nih. Ini kekadaan nih. Gelas sang Prabu Lijong Rangwesi di kamai tawang kalau udah. Cokori Dewa. Ida sang Pabru. Ida sang Prabu. Tengah ngawak besang Prabu. Prabu, uli jong rangwesi. Lijong Rangwesi. Bener. Aduh. Nuna sampuro di tiang iwang matur. Kayak ini pun, kayak. Yen sing bau tumen bertemu nih tunian bangsa kertas sepolone. Sampunang di tiang. Jadi gini nah. Jadi gelane syarat bertakon mapan bener tepuk di tengah jalan nih. Lah bertakon ada nepung naliwat. Gelan ngoruruh aden lah calon somak lah uli di jagat Ratnapura hilang uli di pesaman pairing ben penyeruan
Ada benar nepokin. Siapa sira wastane Pak? Areng cokori dewo. Yadi Madan dia Pradnyawati. Keireng ban penyeruane. Woi. Ayo ngomong dejete ngono. Apa nih aden yang ketap sing. Sing perlu kedap. Wong Sri. Dia Pradnyawati. Keireng ban penyeruan. Oh, kireng penyeruan. Benar. Bangunan ini penyeruan ini ada masalah nih. Oh, men kengken tuh beli. Pokoknya ada nostalgia nih. Oh, men kengken. Penyeruan itu identitas ciri-ciri enek bok keriting ane madan icablek icablek ada nih. Oke, tuh cablak adane penyeruan itu udah aku mesti gitu. Karena lama pidan kini masalahnya man tunangan aja ke belencangnya. Oh, naman magagalan aja nyaman beli. Aja ke dolar. Oke, tuh. Pokoknya lama sekali lah pacaran gitu. Kayaknya kan dijak mendadak yo cerai. Ye, dadi bisa keto nak kengken unuk nih tuh. Soalnya masalah kecil tuh. Oh, men apa tuh? Masalah ban ngangak kucit tetelu nih tuh. Aduh. Baru sekolah yo. Masalah kucit tetelu ngangak ngale tunangan baru. Dadi nih cablak tuh ben ngale gagalan Lena. Ngale tunangan pacar baru di sekolah. Tapi orang kini dia Orang tiang kengken. Dia bilang ketemu sama Icablek. Oh, orang tiang. Orangnya melalui mulainya ke rumah dolar ke Jongrang sih. Yang nyak Icablek melalui ke muda bah pungkat. Dadi bisa kan tiba. Penoleh kesugihan nih dolar deh. Aja ane ratu. Dong suge nyaman beli nih dolar. Nyaman jangan suges yang keuangan tai. Ye. We. Yang jahil keto. Japuro di keto nyaman sih. Ngangok kucit sing kuangang tai cicil mojak. Adil kan orang yang apalagi kita sesama kayak gitu. Ini pesyarat ini nempok ya apa sing? No, nempoknya ada. Dede. Pariangan beli nih Kang Bos sudah buka gitu. Le jani mapan made jabli nepukin unduknya buka gitu apun nepukin adi. Apa? Bakal atur yang beli. Ratu dua gong gede palung cokori dewu. Mun kengken. Yan mumen parinikani Yari dia Pradnyawati uning pisan di Nawang ya nawang. Man dija tadi je. Aren palung cokori dewu. Sampun merabian mereka ke jagat Widya Pura. Aduh, dah, Riko mungkin. Kita bicara dah. Dong mumbor abian ke mau ke Widya Pura. Makin nembus. Nah, kita suk semanglah. Atur made ngoren unuk Yadi ada di Murta Bro. Kalau kene nah, aksama ke dini gen dah bertemu lawan made jawaya. Ya udah terima kasih kan ada pengalaman belakang. Ayo. Ireng. Yang diamunikone celangnya matanya beli petruk sih pun pacang beli patan malah meriki. Ajre kayon gelang pengdem nanti ketaro. Nan mesti ngedang bibi. Kemudian dari Dewa Tanro. Dewa ngerosang di Jani ceneng bagus di Jongrangus si Bakoro. Iya. Kewalo jantos beli kanti ketengai sing mesti rau nak kengken udah di Dulu ya nak sampun rau. Ye, tot. Puniki deui Haji. Tantang tuh dia Yo asep yang rau ka di baos ibun di tiang rau mriki. di dia ada Dewa tangkil para Dewa nak dijauh. Sami pun ngiring kado ngungkur Haji. Udah mulai. Tangan yang gede. Cija pragat ngori-ngori kan berjalan kengken deh. Pamitan lu gerak orang Mesir. Dados betem lingai. Lah. Dah kengken marah cina. Kengken main aja. Ngoyong. Para kene Dewa nih. Niki sampun para kene. Di tiang ampun Gusti Patih. Petang dolar. Nawak kita cuma betul di. Nih. Muntung. Gelar. Sing kena pancing ingatin gelah lar. Nenten dulu. Gelah pro ratu di Widyapura do pengabeh linggih gelah di Paman Agung Pangtawancai. Pengabe duwe. Bener. Ngawak cai mah. Ngoyong.
Anti wekaman. Sugret Mirip cai cara merasa-rasa. nggih di tiang nonen tangkil pedang tuh. Oh, cai man tangkil. Nggih. Sedurung di tiang tangkil tuh mrikine nek wonten mebesen nanang di tiang. Oke, kira pemesanan nang cai ini. Dolar bagus. Nah yang cai nuju luas ki jeje. Apa je tepuk itu nyen sama. Punten nah. Mana pun lantas tepukan cai. Apa lantas tepukan cai? Niki ini. Tangkil tiang pedang. Kenal? Suwung tahun dan sira. Mon besuo. Aku ni tiang bulas dan ngedang bulas. Wenten raos ring gedongan. Ada raos di ngacai. Inggih. Kengkeni sin raos. Niki itu. Engal-engal. Adeng-adeng. Grepe-grepe. Meli beguling. Ngale motor. Intep di tiang. Mapan mendagang beguling tu. Kenal? Pangkulit di tiang kita mana itu? Benar. Intep di tiang serang di tiang itu. Megebles. Menbogong lingsir natat lanang. Apa tu aturan ciring linggih itu dua gong liksir. Ini tidong iyo aturan cai. Siap mengut cai ni lah. Anang di tiang orang tu. Tolar. Ya. Besakan cai ni bukan. Sampun. Pani cai muktiang atau cai ni. Aku doa dan gonong. Oh pura ni tiang hijau je kena gonong mentik. Nah. Nggih. Nasodor na. Sakal tengil lang ibo na kayo, papak dadam si ruang ji. Binanang di tiang orang gitu. Ayang saya pancing lah nanang. Iya sing toto menyenanang. Si Alpa kok guru. Weh, ayang sal misi alpako guru berpolon. Paman. Itiang ratu duaku. Sing modayo gelah tekeneng paman ngelah laksana tan patut kelawan naring gelah. Ya namun tu sekan atur paman dok di penangkilan. Sampunan cokri dewa semenyo malih ring bakten titiang ketu paman. Awenan sing ampatan gelah mapicil tekeneng paman. Morupo bas, morupo pipis, pipil carik mekejang subuh abo paman kepuri. Nejani kan kecarik doang tebeh haluh pun paman ngencani. Mau munyi sih, mau munyi. Siapa pengut cani lah? Nanang di tiang orang gitu. Sud ngomong kata sud. Binanang di tiang orang gitu. Mojak. Iyan dot beno paman nunas. Kang Wang ne lebang-lebang dogen yang tunas di puri dekatnya matah-matah makejang tungah lek-lek kana. Ngawat. Duago. Madone kita madone. Weh, Dua tuh. lar. Nang diolas dah umar kita bungut je. Nyora je madu tu. Kalau lingsir sarang gunane kudu pate. Sedadi umpa kita. Nanang kita penyanyi. Nanang di cangor. Oh, sajahan kok. Duago. Atapong mibar nenten wentan mana di tiang pura. Atau pong mibat wenten, atau pong kilo wenten. Macam tengil lang diolas bungut ni. Duago. Napang ibon. Napi mahawenan di tiang purun melaksana duago. Duana ni dayari ngeremih dewek di tiang ratu duago. Bani paman melaksana sangkane ngaden gelah. Inget. Cara layangan ngangsut. Jika mengada-ada ni. Ya kamplong anan tu. Weh, nyora je amplong tu. Sajo kali luas cuma milu tong noyong. Beli, alon-alon beli sakit awak tu jam beli. Di pelangan jani beli dot nawang kenisin kena hidewo ni. Nak kengke tu jatuh ni kena hidewo nama kuranan kelawan beli. Beli. Lunas di tiang reangan beli. Sampun am beli di gelas ngagat doripun.
Ipun mentang ngadok ang beli sarang ditiang, mana ne beli sida biat sama sarang ditiang beli. Ipun ngawi-ngawi, ne makin patutnya pacangune yang ditiaring beli. Sujatena kengken kayu dewa nih. Beli. Yukti dawagi pun tangkil wangi beli. Dua ning parakan penyeruan sami sampun pada pulas. Pates ditiangan sakit bisa beli. Ipun ada punya di dator raya ngecek baes. Bentan kan anak ditiang boyo-boyo beli. Di dewa sungkan. Iya, ditiang terus nareng beli. Bukan. Udah ngaji udah gelam si bungut tuh kan dah. Dia sungkan memang dijan. Sungkannya? Memang dijan. Udah ayah ngasal sungkan pernah sih. Dia sungkan gelem kurang dijan. Kengken. Beli dolar jangan gelem. Mau gelem sungkan lagi. Dia laku emas laku. Hijau. Emas. Musik kena nak tadi lah mo. Dia laku Puskesmas. Puskesmas. Sajaan kamu. Pas hari Senin Pak Dokter. Bagada-gada. Bagaimana Bu Dolar? Kayak tangan Pak Dokter. Saya sakit Pak Dokter. Sakit ya. Mungkin kamu sudah ingin. Nah yang sudah kelihatan nano nih kita tahu. Si mulut cini lengah nih. Nah mulut biasa kita sekelas mana kayak nyuntik dokter. Ini badeng sungkan. Apaan itu? Bukan suntik kelihatan. Woi, lari. Luar. Dogen kena bantai mata. Dogen kena bantai mata lah. Wih. Saya udah dinap mesti banting dekat-dekat orang dia. Nanang di jangan orang gitu. Beli sampun angga gelator ipun beli. Ipun ngawi-ngawi beli. Nah, yang kini kena banblin Marco buat semitani dewa nih. Mire video dot nage mesikan jongrang wesi kelawan video pura. Bang sidoi dewa kuasa. Bentar ada yang sapu nikah. Tawang rasanya. Woi. Nak kengken cinelar. Macam-macam Gusti. Pangilet cora Gusti ini sedang Gusti dari aku. Siapa tahu nek masih? Ngangsot di bulan masih. Nang siap pengbungut cinelar. Lari. Si demes nawang dok siap mboti kesibak kesini. Kompak. Paman. Titiang. Merasa kedek lah noleh laksanaan paman di tamang gini. Gelah teka mai muda ngaden paman. Kaden paman ka sangat nyaksiang unduk paman dekat gini ya. Tekan ramai itu bakal ngetut calon somah lah. Iadi dia Prajawati. Ni kone pandak Prabu ini sida memaling melaipan calon somah lah. Kone di kelaman metakon ngundukkan calon somah lah. Sakase paman nyedang itu. Wah, yen kini kerasa banget mapan kal ketaro dayan paman melaksana corak lawan ipun. Mawena paman melaksana kini ya. Makin dumun Ratu Dwago. Sampunan berah mandiori. Napi mahawin nanti tiang purun. Ngedoyang edo anak kelingsir. Lino haris itu di tamangan makin. Di tiang tan kumanti. Ngerorong linge. Palungo cokor dewa. Yang sampun itu lino. Siro malih pinaka pengendor. Pinaka penyelidiri kiring jagat widya pura. Dan kumanti palungo cokor dewa. Dwago. Diolas na. Gelah bekelih adan ini. Bedek gelapang nyor buka kata. Nya kalau bang lapi anak Prabu ini. Salon somah lah sidap lai bang. Dijane. Dijauh paman kagak enak lah tongos bena. Indah yang tangkil dengan ibon palungo cokor dewa. Udang-udang ibu sampun iki ibu melaksana di jagat orang nak lena. Nih, ibu yang mau salah kejane dewa. Ada nanti bicara buka jani mulai ibu yang melaksana kalau wanita pengabeh dewa. Mapan nyet ibu kaya dewa. Jongrang wasi kalau wanita widya pura kada dia ibu besek. Idewa nih gaya ibu tongos. Idewa nih kalau nyeladi wakasan nih. Oh. Dados kayun plungo cokor dewa pacar nyiki yang jagat. Nah. Jongkrang musi kalau dia pura. Tuh, bah. Apa ingkilar? Ketawang cijan lo. Bungut saya. Sangkal pegigis nak ngobrol bungut cimarang mapadan kan? Nyenawang. Sangkal telanan sesuah kang bungut saya ini. Ora sing tawang. Tawang dia semua. Bagong. Kan Yang sampun ika pikayun bagong sok semua di tiang jero mana. Kemon ipun ni adi calon somah di tiang dijo ipun.
Yen mulut sarak kena dewa nih. Engal-engal dewa menjalan. Tosan pejalan ya nih. Melahir puli di puri. Pun mutilas sakit puri. Engal-engal menjalan. Tidak yang dikiris tur puri. Yang tur ya di. Mainan. Lah, kireng putran gelar. Kirengan. Ya do ini ada enggak? Nah. Wah. Cara ngulah cicing berong. Bitiang mau ngerti nih dia. Bitiang berdua. Wah mekat ngalan mekat. Pangsung ini. Aja na muntok ke klub bitiang mau ngerti. Mangdo boleh yang matur-matur apa? Apa bencang atur? Atur yang Satu kali kiri yang udah pura sampun samit lah. Bos yang ada nyen. Sampun mantuk. Nah. Kantun plungo cokor dewa. Sarang danu. Mencai berarti. mencai nu di. Pepamet anak Sitiang. Hah? Terus sarang kali mantan. Kengket tuh. Nelahan halus lanon lah. Wenton kemauan pakakan duit. Jok saged kemunyu lenor munyi apa ya kan? Paman, Ditiang. rasa kanan galang kena gelah paman. Kapan nu ada pengelantut duit besik paman? Punah timali. Madun gelahin nu hidup. Ini depan sinasin sidang kang ngelatih tujuan. Begini kengkena. Sedang becek kebiasaan Ratu Dukung. Duanin sampun panu mayo mali. Jadi ngatur ngupeti. Ngatur pemenah ring itu anak celingsir. Iri kuring bawa mayo genggong. Makin niki pina ke serana doaku. Cara guntengnya mau jalan cepok dadua ngene Iya. paman. Lan. Kintan, Ditiang rini ngapamit. Jadi bebang awang. Isin kena dia ningrum. Para kenyem-kenyemin kada dekat ke tengah ribut. Konen karuan. Ye, kadang tiang sireh. Mana kalau nggak kijah nih ki? Kalau kan nyelahin banyak. Acak aja apa? Aduh sampunang mok. Mau kalian sedang sungkan. Nge yang diselamatkan pemargi nih. Ring tengahin margi, raris makan pas lima. Titiang nanti madue kenah mo. Bang ya, titiang aja jadi mau petang karyanya pun itu. Kemon, nang nade patah wibawan yang sarang mo. Pusaka dua selenang sutra nih pun itu nasi tiang nih. Rajai bangsat, rajai. Dewa salah kami. Seng dadi dewa ngawan selendang ini aduh. Apan selendang ini selendang pingit pesan deh dewa nake. Lenan tekene take apa aja kita ada. Kalian kaput kan kasih paman, kaput ke gedongan paman. Paman, lengan paman. Paman bangsa ada nak kok paman lengan atuh. Nawang. Ingat paman. Uli dini gelah ngaci jong yang lasi lelakan lauk paman. Ya sepuluh indah yang matur itu anak kelisir. Ini. Ratu jong yang duro sang medal aksi semata ngebak dan titiang sampun laut tangkil makta pemenang ratu jong yang. Bagong. Dados nemi matiosan sepetangkilan panungo Joko Paman Dewa. kengkian ya na paman tadi. Paman. Punapi makin pepuatur yang itu anak kelinsir duanya nasa pun. Bagong. Bagong. Dados lali panunggo Joko Dewa ring bisa mani anak lali. Bagong.
Karengale golena besik. Kemu ale pocol, maya ale pocol. Mancan bakar bisa wandu kareng. Aduh. Sing ado nyen tak kono yen ijo kaden pleb. Dogong istri nih gitu. Mati kini hidup po. Baik berok limo kepek ngubiang menurin dia mah. Memang. Wah, telik-telik. Ketemu gini-gini lah. Mak Yu, dari mana Mak Yu? Banyuwangi. Linjo lah, Linjo. Dari Banyuwangi ya? Kampung apa Mak Yu? Kampung Genteng Pres. Agak. Lah mau takon sih kejengak. Bagaimana kabarnya di sana Mak Yu? Baik-baik ya? Biasa saja. Selamat semua. Ya. Weh. Tuanen gitu sih lah. Weh. Nyonyon. Tong pongah cuari di keragone ngusut nyonyon di hadiapna bacang. Diapna rame. Kebibel tiang kanti. Diapna rame ragone ngusut nyonyon tiangnya. Malu aku ah. Gaya saja. Biasa di hadapan orang ramai itu biasa malu. Ayo. Cet lagi macet gara-gara Ciko mau lewat. Lalar dia ada jamu kini di kelar. Lima kecil ada jamu nyantol kemarin dah nih. Jadi cekul pas masih kerasan di sini. Kul sih. Kerasan gitu. Iya. Saja lo, memang gak kapan nih. Belilah adanya nona beli puniki aren beli dia prani waktu dados sasapuniki dados kuentenan beli. Aduh, kanang idewo beli melaksana buku ini.
Kamu mai beling luruh Dewo. Beliau pemekasan makin beli sarang titiang sampun presiden kejunuk